hanyuma ikipe ya Arsenal irasezererwa nuko ikipe yabasezereye yitwa Sotoni irakubagana ya kumbuga nkoranyambaga zabo bati enjoy your quadruple power. Come on. Yes, sorry. Ikipe ya Arsenal mu minsi 14 mu byumweru bibiri bishize yari iri ku bikombe 4 ititakaza Carabao ivuye muri FA Cup. Ubu ikipe ya Arsenal isigaye ku gikombe cya Championnat na Champions League. Championnat baracyahari cyangwa irabacika? Ese Arsenal iracyafite icyizere cyuko Champions League na Championnat ihari cyangwa icyizere kiri kugenda kiyoyoka Rugaju? Ibintu bya Arsenal byakurwaje umutwe bitangira pe bitangira yewe mubyinjiramo neza noneho iberi reka uburyo bwaje isace kinege reka ngwijyanireyo. Yabaye umukinnyi wayo Few Walcott, umuhungu w'abakobwa cyane bakundaga cyane kubera fashion. Yavuze ati mu myaka yashize n'ubwa mbere mbonye umutoza witwa Arteta kuri touchline ari nervous, ubona ko afite igihunga n'ubwoba bwinshi. Ati nabonye ikipe Arsenal itagenda ubona ko bataritari. Ati kebe bintu babyubatse umwaka wose tubona bishoboka kuki basaraho bamaze gutakaza ibitekerezo n'icyizere cya Byose. Ibikombe bibiri byagiye rigoga FA ntari turi hari bavuyemo Carabao Manchester abatsinze 3 ibandagaje. Izo ni match ebyiri zikurikiranya zo kubabazwa, ntago zikizakurikiraho kuko bagiye gukina na Sporting banagira na Bournemouth. Rwose tutabeshye Arsenal since injira cyo gutakaza Carabao twe twabigarutse ku gatandatu. Gutakaza igikombe cya Carabao ntabwo ari igikombe gikomeye, ariko kugitakaza batsinzwe na Man City bari guhangana muri ibi bikombe ngira ngo ni ikintu umuntu yavuga ko cyabakozeho cyane kituma morali yabijya hasi. Man City yanatanze isomo itsinda Liverpool ibitego bindi bari kubibona ko nyine hari uburyo bafite intege nke imbere y'ikipe ya Man City, murahanganye yiri kwitwara neza kukurusha, bigatuma rero mu by'ukuri umutoza Mikel Arteta bimusaba kuba yazamura ya boostinga morali y'abasore be, kuko nko mu kiganiro n'itangazamakuru yavuga ko rwose ngakunda abakinnyi be ngahoza barabakinga zagira ate, ariko ibyo ntacyo bivuze. Iki cy'ingenzi no kugaragaza uhagurutse ute. Gutakaza Carabao igikombe abantu barabyumva ko bishoboka, ariko kuva aho ngaho ugatsindwa muri FA no tsindwa n'ikipe nto, kuko abantu benshi baravuga bati Arsenal igize amahirwe ntabwo itomba ikipe nini nkuko Manchester kumwe na Liverpool batomba ikipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Kwitsinda birashoboka, kuba bitarashobotse ni kimwe, ariko n'uburyo banakinye nabwo ni ikindi, kuko Arsenal umuntu yavuga ko ntabwo yakinye neza. Niba ikipe kubanza igitego wenda ukahaguruka nyuma yo gusimbuza bashyizemo ba Gikores bashyizemo abandi bakinnyi bagatsinda igitego bakakishyura, aho ngaho uvuga ngo none ikipe nini no tujye kwibonera. Kandi igitego bakishyuye kare kiri iminota myinshi yo gukinira, bari bafite andi mahirwe kuba bakora uburyo bwo gutsinda ibindi bitego cyangwa se bagasoza match, aho kugira ngo basire igitego cya kabiri nk'ikipe nini yagarutse mu mukino, ahubwo yayindi irongera bagarukana ibasira igitego cya kabiri. Bivuze ngo mu mukino baba barushijwe mu by'ukuri. Southampton yabatsinze barushije iminota 90 yabarushaga. Ubundi ngiye ahantu nandi kurebera match navuga nti tugiye kureba wenda prolongation baze kujya muri za penalty ubwo bamaze kunganya, ahubwo kugira ngo wenda bakipinga igitego batsinze bakigumeho babasira igitego cya kabiri. Umuntu yavuga ko Arteta yamanagije umukino nabi mu by'ukuri, kuko ngira ngo aho bigeze ntabwo afite ubushobozi bwo gushyiramo abakinnyi b'inkingi za mwamba, ntabwo ari gushyiramo ba Declan, ntabwo ari gushyiramo ba Bukayo, ntabwo ari gushyiramo ba Eze nubwo bahari, ariko kubera iki Man City yo bahanganye iri kwarinya 11 babo ntabwo ari gushyiramo ikipe ya kabiri, kandi bari mu mikino y'ibindi bikombe bitari champion. Ariko Arsenal biragaragara ko abakinnyi babasimbura ubanga ikipe yabo ya kabiri ntabwo ifite ubushobozi bwo kwitwara neza, kubera ko Kepa ntabwo ari umuzamu mwiza wa kabiri. Ari amakipe agira abazamu babiri ku wa kabiri ugasanga nawe arakomeye, nk'u Trafford rwose ko umuzamu wa kabiri kuri Donnarumma nta kibazo ko n'umuzamu mwiza, ariko Kepa arajya mukabona ntashaka kuguha save imwe mu mukino. Washyiramo na Rugaju mu gihe Zubimena atarimo ukabona na Rugaju byamunaniye pe, yibuze nta mupira yakira neza ngo utange neza, nta yambura neza, biragoye cyane. Washyiramo kano kana ka Max Dauman kabanjemo ntabwo ari keza, kana soje match ariko ubonye ko ntabwo match yakagendekeye neza. Bivuze ngo second team ya Arsenal ntabwo ibanira, kandi hano igeze bikeneye kijya amakipe abiri ayikoresha muri imikino za FA nabikoresha muri Champions League. Mu gihe rero ba Declan batarimo mu ikipe ya mbere, iya kabiri agaragara ko ifite intege nke, cyagare batsindwa kuri Carabao final bashyizamo umusore umuzamu Kepa, binagaragaye bavanwa na Southampton mu by'ukuri by'ikipe ntoya. Ibyo rero Theo James wari ko tavuga arabishingira ku kuba
ikipe ya Southampton igigora Arsenal uribuka banganye 3-3 icyo gihe wari kote yatsinzemo igitego nyuma amaze kuritaringa aravuga ngo ikintu cyamugoye kwakira n'uburyo yavanye Arsenal ku gikombe kuko iyo match babatsinze iri muzagize ingaruka ku gikombe cya champion kuri Arsenal 2023 vuga ngo rero yarebaga umutoza Mikel Arteta akabona yavangiwe mu by'ukuri yarebuze n'icyo akora amaze gutsinda igitego cya kabiri bari bafite iminota 5 yo gukina ariko nyine ukabona ari nervous cyane ukabona yarakaye abakinnyi maze kuba backinga biragaragara ko rero morale y'abakinnyi ba Arsenal mu by'ukuri yasubiye hasi bishobora no kubagiraho ingaruka mu mikino iri imbere yabo ya championnat ndetse no muri UEFA Champions League barakina kwa kabiri na Sporting abafana ba Arsenal bagize ubwo bavuga bati niba tuvanywe na Southampton ikipe mu cyiciro cya kabiri tukaba tugiye gukina Sporting ikipe iri gutwara ibikombe wabo muri championnat Portugal igeze kimwe cya kane aho ni yadukuramo kuko ni bwica abafana ba Arsenal Arsenal twayivuze Arsenal no gufokasinga byibura hasigaye ibikombe bibiri major trophies Champions League ndetse na champion ari na Arsenal ikeneye cyane naho yahagurukanye isezo nabwo abafana ba Arsenal timwe enjoying ibihe murimo nta uzi biri imbere rero hageze hahandi hakomeye cyane Mwendre RR biragoye kubera ko niba harimo amanota 9 wibuka ko Arsenal na Man City bafitanye match ku itariki 18 z'ukwa gatanu ku kibuga cya Man City z'ukwa gatanu z'ukwa kane muri uko 18 z'ukwa kane bafitanye match Etihad City kubise Arsenal yanatsinze Chelsea habasigaye matandatu City wibuke ko ifite ikirarane muri champion igitsinze hasigara matatu sevuga ngo Arsenal mu mikino isigaje za Bournemouth na za Newcastle n'izindi ntiyemerewe gukora ikosa ariko turabera muri no weekend tubanze tureko Man City banza kwitsindira Chelsea wenda kuko bari ku kibuga cya Chelsea nayo shaka big four why not itayisitaza wenda Arsenal zabone kumenya uko yitegura Man City icyo tukivaho Liverpool igomba guhindura umutoza nibasoza isezo hanyuma bategure umwaka utaha ariko abantu benshi basubiye ku kintu ese nibiri gukina gutya na Man City rya bine gutya itizinga isuzuguye izajya Paris kugira icyo yakora muri Champions League Paris Saint-Germain cyaye kuri abasore bayo baba bagenda biruka igira taki ryana kuri yaso muri rusange natinze mu bintu byinshi nyangahuriza ko ni ikipe isigaje kurwana Champions League na Big Four amahirwe yayo ni make hanyuma igasigara ireba ukuntu yazahindura umutoza umwaka utaha kuko uyu nguyu yakoze amakosa menshi nyuma gusorera amafaranga bigize amahirwe yenda agora Alexander Isaac bamaze gukira so nkavuga yuko muri rusange Alonso ashobora kuzaza gutoza Liverpool umwaka utaha hanyuma kuri Arsenal Arteta mu gihe atabasha gutwara champion no kwirukanwa ntacyo kubaza mu gihe muri Man City Guardiola bavuga ngo aramutse atwaye ibikombe bitatu byo mu rugo FA Carabao ndetse na champion ashobora no gusezera ntazatoza umwaka utaha ariko adatwaye champion probably ashobora kuzongera akagerageza mu mwaka 2027 ntasimurwa na Enzo Maresca cyangwa company nkuko bivugwa kare Arteta sebite ni byiza hasigaye bibiri bibara bibiri nibyo twashakaga nibyo bikomeye nyine ameze neza nibyo bikomeye kuko Arteta utaratwara champion wimutuma ibikombe bitatu ngiye kubwanjye nase bibiri byo bimutuma nyina atarabitwara Carabao birashoboka FA Cup yarayitwaye nigende arasaba ibikombe bibiri Arsenal natwara Champions League Arsenal maze imyaka irenga 20 aratwara champion gende kumwe nawe ntabwo byose azabitwara Kazungu nzamuganiraho yabuze igikombe kimwe mu byasigaye ntabwo azabitwara gute ntabwo byose azabitwara ari imbere amanota arindwi muri champion utegese mwe mu Champions League zakurwamo na Sporting okay ajya gutegera ibikombe ikibuga ni cyo Karenzi ngiye ikintu keneye ubwoba ntabwo ari Champions League yayibura ariko nka championa ikibazo kirimo abantu bamaze kwishiramo ko Arsenal izayitwara ngiye niyo inteye ubwoba Premier League Man City imeze nk'umuriro gutya uzi ikibazo kirimo ndimo ndareba match Arsenal isigaje zirindwi Arsenal muri match zirindwi isigaje ndimo ndareba ebyiri ziri imbere za champion eshatu geni kanza Arsenal ishobora gushyiramo 10 muri weekend 10 gwiki City irajya ku kiraro kwa Chelsea mwabibonye Arsenal nakira Bournemouth none se Man City amanota narindwi kugeza ubu Chelsea si ikipe yoroshye si ikipe ntoya wavuga ngo nubwo itsindwa azatsinda byoroshye cyane narindwi se Arsenal rusha kugeza ubu oya ariko Man City urumva harimo ikirarane n'igitsinda za batandatu none se bazihuri bafitanye tuzajya Etihad match uyibara geraga muri kumva icyo nshaka kuvuga rega ubwo bamfite match uyibara Arsenal nabonye ukwiri gukina uburyo abakinnyi batari seri we bakiri wapi abahe bakinnyi
uburyo Arsenal iri gukina Karenzi mu Bwongereza uri hanze ukina washyizemo ikipe ya kabiri gutsindwa si inkuru. Arsenal ishobora kunganya na ikipe ya kabiri Man City izatsinda Chelsea. Arsenal ishobora kunganya na Bournemouth igahita itsindwa na Man City ikibazo kikavuka kandi saba iri gukina n'ikipe y'ikirara kuraho ne ku 9 atanu asigaye amatanu harimo Man City gifite ikirara abiri ariko ibyinshuro mu bivuze muri iyi season uzima Man City Arsenal NAISSA Arsenal izasura Newcastle St James Park itakira Fulham oya izakira Newcastle itakira Fulham itusura West Ham oya nk'imikino mu rugo tuzayikina chasi nkubeshye Arsenal nibyo iri imbere iri favori ubu ariko aya makosa iri gukora ninjira muri Premier League ikipe inteye ubwoba muri izo ngizo ni Bournemouth nubwo tuzaba turi mu rugo kubera ko bigorana cyane nyuma y'izi international break urebye Arsenal rishambarde abakinyi bamwe ngo bararwaye abandi ngo barabeshya abandi ngo sinzi ikipe yose irajagaraye ku buryo iyi match ishobora kwitakaza icunze nabi nayo bashake Premier League bivuze ngo Arsenal mutsinze Bournemouth izatsinda Newcastle kandi ntago Man City match ifite zose izazitsinda no urukubango no gutsinda ye Man City uko nayibonye Man City uko ndi kwibona iyi Man City ndi kubona ya Guardiola yavuye muri Champions League nibwo iri gushambura ahubwo iyi Man City irashaka gutwara domestic treble iyi Man City izatsinda match zose isigaje zaba za champion n'iza FA Cup ntabwo izatsinda Manchester City umva match isigaje ntabwo izatsinda Arsenal Man City Etihad Nuyise menyo ntabwo ntega ahubwo avuga ngo reka dutsinda imikino yacu isigaye Man City tuyihagaze Arsenal izabirya ikipe watega City ubu kubera ko izabiri hanze ni Chelsea na Chelsea sinyiteka Man City iratsinda Chelsea bakaisedo baramutse neza Man City iratsinda Chelsea ihita ikurikizaho Arsenal iyirase nikurikizaho cyane niva kuri Chelsea izahita ikina na Arsenal nyine mu rugo Etihad cyane Etihad ifite nayo imikino iratsinda match ebyiri irajya gutsindira Old Trafford umutego hari itsinda Arsenal Etihad Man City Arsenal ifite match ebyiri imbere isure Burnley irase Arsenal ifite match ebyiri imbere ya City imbere ya City oya si harimo Champions League ariko niyo kubara oya ntifite Newcastle imbere ya Man City na Bournemouth City ariko yo City muri Premier League nimara guhura na Chelsea zatura na Arsenal zatura na Arsenal gute se kandi Arsenal igomba guhura na Newcastle mbere ntabwo nzi impamvu ariko niko bipanze itariki 12 ni muri weekend itaha Chelsea izakira City ihura na Arsenal itariki 19 nikuvuga okay City nta match ifite mu hagati City ifite Palace mu rugo ikabona kwakira no ifite Chelsea ifite Chelsea ihita ikurikizaho Arsenal hanyuma ihita isura ka Burnley yunyuguze ngo nimara gutsinda Arsenal na Chelsea match isigaye zose ni ukurya voka Burnley Everton Brentford Bournemouth isoreze kuri Aston Villa iyi Man City Arsenal ni kuri kosa niza n'ututuntu iri gukora mu bikombe Karenzi ikabizana muri champion aho niho nyuma batagomba kuzana ikosa City nitsinda ku kiraro uzamenye ngo birakomeye nitsinda izatsinda kuko ninganya gusa duro gusa ya muri weekend narebye City NAISSA muri weekend narebye City reka mumbwire ariko je turi kuvuga abakinyi imbere ba Sheriki na basemeyo na baharanda ukuntu bameze neza nabo bana bitwa ba Oraire bari gukina hagati impamo y'Imana nongeye kwitegereza umudefenseur bita Abdou Kodir Kusanov mana we nara murebye Diaz afite imvune narebye ta créateur Sara bamuhaye umupira abona ari wenyine yagiye guhindukira agiye gutera ku kirenge yumva inkuba yitwa Kusanov muriho mbega umudefenseur wihuta ameze nka misiri Arsenal igikombe yaragitwaye Karenzi yene dukunda Arsenal ariko menya uri bireba yene tukibura nzaba mbizi ariko amarira yawe rwose birebera kuri match enye za nyuma kuko bazagerayo bari muri kursi bibiri mu kimwe urumva bazagira mu kintu byibuze ine ya nyuma itanu reka baturase muri zirige sibyo zirige reka Sporting kurasiraho bita
Jose Alvarado Sporting yo yadukuramo ariko shampiyona ariko kumva watsinda Crystal Palace ku kibuga cyayo ukumva uzatsindira Man City kuri Etihad ukumva uzatsinda Bournemouth ukumva uzatsinda Newcastle ukumva uzatsinda Fulham ariko nta kipe dufite muri relegation nta kipe dufite muri relegation kipe zikomeye zose ziri mu rugo kipe ikomeye dusigaje uretse Man City nyine ni Newcastle iri mu rugo Fulham iri mu rugo urumva West Ham ntabwo ikomeye muri iyi season ntiyadukura ku gikombe tuzayitsindira iwabo nubwo ari derby ayinya Banire izaza mu rugo Palace ku munsi wa nyuma ntabwo igikombe twaragitwaye Palace hehe iwabo Kibuga cya Palace kwa Ismail Assar na Bamateta yarashize Bamateta bashaka gukora ibitandukanye Karenzi birabura bene wacu hera kuri Southampton ariko gukuye ntacyo ku Southampton imira gusezerera ku munsi wa nyuma izadutsinde nta kibazo ikintu mbonye City nitsinda Chelsea ku kiraro ubaza ngo ni bingahe Arsenal cyane ibibazo bingahe none se ugiye gutega Man City ikipe yitwa Chelsea ni cyane izina rirakora nta zina kuba City ifite Chelsea no kuba ifite Bournemouth ni ibintu bitandukanye ariko uziko mwibeshya aha bakayisedo nibiba ngombwa bazipanga 11 Karenzi muzabonanukaniye na Karenzi nanjye nkunda Arsenal cyane pe ariko njyewe nta kintu Arteta asigaje gukora ngo kintungure Karenzi we rero aho dutandukaniye ngiye mufitiye ikiza mu kwa gatanu azaba avuga ibi uko twembi tuzatumeze njye nzaba njya bikamirika njye nzaba njya bimirika bigera mu ringa ariko ngabubwire ngo ntugire ubwoba Lorenzo none Arsenal unapostinga impamvu ngiye mufitiye icyizere ni iyi njye nzajya bimanuka ko Arteta ndamuzi impamvu mufitiye icyizere ni imwe Arteta yari kuri pressure yuko yabuze igikombe kuri finale ejo bundi haciyemo international break kare haciyemo iminsi ingahe gusa sibyo ntabwo yarananiwe gushyira ikipe ya mbere mu kibuga niba yashakaga niba ahangayitse koko ashaka iki gikombe ntacyo yashakaga ntabwo Raya arwaye ntabwo Raisa arwaye ntabwo Bukayo Saka arwaye ntabwo Zubimenda arwaye abakinnyi be bose bari bahari uretse ngira ngo ninde nta muyobozi wamubaza ngo kuki utatwaye FA Cup yes ni ukuvuga ngo iyo aba ari igikombe yagiye Arsenal kirabitse FA Cup sinayibahaye ahangayikiye yari gushyiramo ikipe ye nabivemo byibuze murabibona abafana ariko nta muyobozi watinyuka kumbwira ngo FA Cup uko wavuyemo Arsenal mu mateka yayo yatwara Champions League ari mu mibare ye afite ibimuhangayikisha shampiyona n'imyaka 22 afite ingingo afite impamvu yo kwera Champions League rega ntayo tuzi afite impamvu yo kwera niyo mpamvu yikiza FA Cup arabanza yikiza ejo bundi yakoze amateka abakinnyi 11 bakora mu ikipe y'igihugu mu makipe yabo y'igihugu abakurayo kandi abenshi muri bo yabashyize mu kibuga ejo bundi bivuze ngo ntago bari bavunitse ariko nawe agize ibyago arabara shampiyona nta kindi agize ibyago ntatwara ibyo bikombe bibiri oya mutuma bibiri nibura twara kimwe ngiye ni bibiri winkuraho kuri murebe Karenzi afite ubushobozi murebe Domba sharinze ntabwo ashobora gutwara Champions League murebe Domba sharinze z'umudefenseur bita Kusanov umwana muto w'umunya Uzbekistan Kusanov yagukoze ikibi kimwe mana we ndibuka uburyo yahize Kayavets kuri match ya Arsenal na kuri finale ya Carabao Cup akamuhiga nk'uruguhiga ikihebe paka murashe takle meze nk'isasu ariko muri buryo yibirinduye kuri sala ku mwaka baro ku mutwe ndeba sawa ubwo ari umuswa ngiye Kusanov usize kuri Instagram ngo namuhaye assist beke reba bare banje kwimukura ku mutwe biranga aragwa reba ukuntu yabyutse reba distance arimo kugeza yongeye kumutera atakira akamukuraho niwe wamukuye yarasanzwe ntago abanzamo oya no mudefenseur yagize match nziza ariko ntabwo ari abigikomereza ugarura oya sumukino Kusanov yagize match nziza dore umupira mu buryo butandukanye ni nasarusha dore umupira mu buryo butandukanye wasigiye kumugeranya n'ibi bikuta muri Arsenal bibiri wabonye ukuntu Magalhaes na Saliba wabonye Karafiori wawe ibintu yakoze kuri nuzu uburyo yasigaye kamba amaze igihe mu mvune Karafiori akinye match zinga Ben White muri Arsenal hakina Nkapie ni ukina gatatu ntago ari Karafiori ukina gatatu yes
kandi bimaze igihe niba mutemera nk'uyu Kusanov kuva yavunika ariko kuva yavunika niba mutemera nk'uyu Kusanov upgrade iri muri defense ya Man City Kusanov wallahi nibyo bizatuma mutungurwa mubonye Man City dore yagize match nziza ariko ntabwo City cyaye buri mukinnyi wese akina neza ariko City igisabwa ni Diaz kumenyerana na wari kapiteni wa Paris 14 wanjye araje Amerika njyane amesha harabura ko Mage yakoze ibintu muri harabura ko Mage amenyerana yo kwese mu international break muri club ko mbamo n'abantu babiri batandukanye muri club y'utese kandi atsinze Southampton cyo bayitsinze igitego yaratsinze ntabwo ari abamwiza cyane ariko jya wumva Sporting niwe mukinnyi ufite ibitego byinshi muri Arsenal muri season nta wundi nyine kandi Arsenal ya mbere muri Premier League yagize siyo ya Sporting muri Arsenal muri Arsenal tsinda bike Nesa musimbuye muri Sporting usko afite 32 ubu ngubu kandi ngo ntibyahura ureke tuza tugaruka iwacu mu Rwanda ibyo byari bimwe mu byabaye bakwiye gutuza na isa bivuga amagambo menshi kuri FA Cup niyo kipe mbonye njye nyibona liste nahoze mbona ngo coach igikombe nagishaka nahoze mbona abasesenguzi bavuga bati Arsenal niyo kipe mu mateka ya shampiyona y'Ubwongereza iyoboye iri kuri hejuru kuri table n'amanota difference y'amanota 9 ariko abafana bayo bakaba badatuje nuko baziko nta mutoza badafite icyizere baziko badafite umutoza oya ntabwo aricyo kibazo ahubwo bamaze imyaka 20 na baye nka Evurasi n'ubwoba bw'imyaka 20 na imyaka 20 n'ibiri ni myinshi ariko nanone ubwo bafite ishingiro ngiye ndavuga hano ngo simbetinga ariko Chelsea nitsindwa na Man City aya tatu City yafite ya Arsenal gutsinda Arsenal ni nko ngo makipe atarahura nayo iyi kipe iratsindika mumbwira ikirane cya City ninde ikirane ifite ni kipe yi ntabwo match panze nk'ikirarane ntabwo igeze wegera ikirane kazu ngo bazakina hari juru Arsenal tazakina ni juru ne hari Arsenal yakinnye imbere ntabwo ari cyane cyane Arsenal yakina na Wolves Arsenal bashyize match yayo imbere y'izindi zose biroroshye uretse Arsenal na Chelsea nyuma Arsenal hari ikipe ikomeye City isigara City nta kipe wayitega nayo nta kipe yoroshye mu City yari ifite forume zira wakayiteza kazuka mutungure none se si ebyiri heruka kunganya iyo Chelsea ni zirakomeye iyo Chelsea yahannye Enzo Fernandez match ebyiri mediateur wa indi match ikomeye senior ifite match ya Aston Villa Etihad ariko ni nko Arsenal izajya kwa Crystal Palace so kuryo ubunyobwa bukaranze burimo umunyu ugereranije Aston Villa no gukanira Arsenal bibaze ngo Aston Villa kwa City hariya ku kibuga cyayo ni izasorezaho champion nayisanza ni Kigali City izajya kwa Everton City izajya kwa Bournemouth sinzi ibintu muri mu bashaka ko tuyiva ayo makipe Karenzi ariko Arsenal izatsinda Bournemouth akumva iroroshye ariko Bournemouth kuri City ukumva kwizabikora Karenzi hari kintu no kwibagirwa impamvu je NAISSA impamvu bindi bakubwira ayo makipe mvuze ni Aston Villa nk'ubunyobwa bukaranze mwibuke ngo Pep yasatira igikombe abameze ati ariko se urabona umuntu wiruka marato uzi kwiruka nka umuhanga bavugaga hano iyo areba asore ese ibyo mwavugaga hano agahitanganya match ebyiri zikurikirana ejo bundi uwo ni Pep nyine iyo nta mahirwe afite oya ariko ngenda ndavuga Pep ntayo yari afite se harimo abiri NAISSA umuntu wirukanka iyo abona aho agiye gusoreza naba magare mwarababonye yari yakuyemo amanota Pep yabona ko niyo mpamvu ngubwiye ngo nakubwiye ngo byarashobokaga yari yakuyemo amanota hasigayemo abiri urumva uratubwira hano uti Pep yaje ni urusha arantenguha ariko ubu niyo mpamvu muteguje hakiri kare natsinda Chelsea Arsenal nta gitangaza nzaba mbaza ngo ni bingahe namara kuyitsinda agasigara 6 amaze imyaka 3 nde Pep adatsinda Arsenal muri champion imyaka 3 onyemera tugaruke Kigali nubwo amaze 3 ubu natsinda Chelsea ku kiraro sawa Enzo bagomba kumuhana nubwo yasabye imbabazi ariko Enzo yavuze amagambo adakwiye umukini kapiteni nabonye ba John Terry baramwamaganye Abdul Muringati ba Mourinho baramwamaganye umukini wa Chelsea uvuga ngo uriya ni umukinnyi wa Real byararangiye niko Perez ariko siko afite imyaka 6 ku masezerano no Perez akora umukinnyi ufite imyaka 6 ku masezerano kandi ubona yatangiye kureboringa erega ni kuri abatangira buriya kawa ateze ibibazo muri ko atandukanye Chelsea
none se uzi ko ufite ayo masezerano ukajya kuvuga ariya nta magambo nubwo bazongera biragaragara ko byarangiye we na Chelsea bazashaka uburyo batandukana azagenda ngo nyuma y'igikombe cy'isi ibintu biraza kuba bigira ibintu biraza kuba rwose bisubirwamo cyane tugiye kuba rero tugaruka